Channel asigi maikei sunga si myam special content ma puduna laksari aduga myam ayamani health tips ko ena myam na pujari aduga content asigi maming sina myam saba thakpa sangsa namadi matam naibana haksel pidi kanaba loksing gi pukai aduga ngasigi article asi reliable source ta yumpa moiraga phongmani adubo masina medical professional singi paukta ke mutsinana ba honabadi natte haiba ngasigi loksing gi pukai si myam na thamjige aduga myam sigi thamjadringa gi mangoina health tips oina myam da kanagada product amagi matang na mayam da hong na suli hawu yaga da mungtang mayam na thamjaram ge ngasigi product sina mayam face mask kine du mayam khoina face mask si only one time use oina nungti huding isum lupa tara piraga leibigi muhutta mamal su yamna hong na amasung quality su leiba sigi face mask si mayam yeng bi haudu ga pambi bi yaur ga di mayam sigi product sigi amazon ka kadam sigi product sigi link se video sigi description hapsaram ge du link si sang biraka na mayam na kakpi bi yagani magi maman masu magi quality sigi matang na mayam da hama thamjage sigi face mask si Koran 3 ply protective surgical face mask ni aduga hi sterilized ISI BISCEN ISO na certified taba Melbourne SMMS layer fabric disposable mask ne with adjustable nose pin ni aduga mai riba mask asi mayam amutang honi sijina biraga na dum one time use ne dum lathok piraga su yare price si mayam na thamjage hauji mayam si Amazon da has one best seller oina lari aduga 73% off ne jik lari bis mayam 73% off lari aduga magi price ahum thokna haidi mayam si magi quantity si haidi magi pack ona laktu si box amada max sawa hanba max sam hanba max yakhai han ne duga khoina magi max ki mamal si mayam max sawa hanba box sidadi khoina max amada khoina leiduriba maman si lupa ahumga paisa taraga mapan ori duga sam hanba pack asida khoina leigiduriba si max amada lupa ahumga paisa humdraga mangani aduga max yankhai hanba pack asida khoina leigiduriba si max amada lupa mangaga paisa mari ne duga khoina max ki magi maman si yengnarakpa matamda max sawa hanba pack asidi supna ki max amada lupa ahumga paisa taraga mapan oibenina sisna me max si affordable oiduba male duga me apambadu hai magi quantity si max sawa gira sam gira yankhai gira me apambadu pambi bioragadi haiba link sida sanga kana me labi biagani content simu mayam na makha sata jarake ngasigi loksing gi pukai saba thakpa sang san amadi matam naibana haksel pidi bukana basi kari no habidu mayam khangmina si kanagumana sara helabadi haksang gi arumba hantarakba loinana pressure control toba ngammi haina aran mong thajane tasingmadi sara helagana amuk ke hena blood glucose ki sang wangkhat hanbaga loinana haksang gi arumba hengkat hali khwaidagi fabadi saba thakpa matam naibaga loinana akaknaba sang henjina saba su phatte sara henba su phatte Washington gi Yakima da leiba Pacific Northwest University of Health Sciences da biochemistry amasum nutrition gi assistant professor oiba Kathleen na haiki numidang sara helaga tumkhrabadi liver da gi ahenba glucose thulaktuna i da yaw glucose ki sang wangkhalai amasum haksang gi arumba hengalai saba thakpa matam naidravadi blood sugar gi sang amuk wangkhat amasum amuk nemtha tobo maramna yariba makhai saba thakpa gi matam naihanna ba khonagadabani amukta pulap puk thana sasilabadi ngihaki manungda blood sugar gi sang khawang wangkhalai matam sang na saklamhan bataragana blood sugar gi sang ka hena hantakhi yamna toina blood sugar gi sang aka akum tawrabadi khudong thine oi punamasi gi yenglaga yariba makhai saba thakpa matam naigadabani amaramda Minneapolis ki Park Necolet leba International Diabetes Center ki report amana haikre madudi numit khudingi ayuk ya hauraga breakfast sarabde blood sugar control tobada mating pangi numit khudingi breakfast sabana aramba ko hanbagi matakta haksangi arumba masum ida yawba sinigi sang hanta hali numidang sak yamna sasingkrabadi mathangi ayukta blood sugar wangkhala i haina mi ayamana thajane tasengbudi type 2 diabetes naraba mi singda blood sugar wangkhat halakli basi hormone makhal mari na thon mani blood glucose control tobada maruiba thodang loriba hormone makhal mari edudi insulins amylins incretin amasum glucagon ni pancreas ki beta cell singda yaw insulin blood glucose control tobada maruiba thodang lawi aikoina sasin khiba chinjak tagi glucose sunglaga haksang gi cell kudingmakta yawhanduna energy pibigi thawong sathai hairiba thawong asida insulin na mating pangi type 2 diabetes na naraba singdi pancreas ki beta cell masing sada yang khairom handakhiba maramna insulin marang kaina puthukpa ngamde miyoibana sak sarba matungda beta cell singdagi thadorakpa
एमाइलिन इगी इसेल ग्लूकोज थादोकपगी थवों खोंजेल तपथहली टाइप 1 अमसुंग टाइप 2 डायबिटीज नारबा मियोइसिंगददी एमाइलीगी चांग वाटप मरमना इदी याव ग्लूकोज की लेवल वांखलई टाइप 2 डायबिटीज नारबसिंगना चरा हेलगा तुमखिबा मतमदा ब्लड शुगर कंट्रोल तौरिबा हार्मोन की खल कायदई मदुना मरम ओइरगा इदी याव ग्लूकोज की चांग वांखलई मतवदुमना लिवर अमदी मसलदगी अहेना ग्लूकोज थादोरकपना मरमना टाइप 2 डायबिटीज नारबसिंगदा फास्टिंग ब्लड शुगर वांखदहलकपनी नुमिदांग तुमलमदाइदा चासिन थाक्सिनखिबा चिंजाकना मथंगी अयुक्ता तखाव हांगनिंगाइदा ब्लड शुगर वांगहलकपा नते हार्मोन की खल कायरकपदगी फिवम असी उहलकपनी हाइना मिनियापोलिस की पार्क निकोल लेट लेबा इंटरनेशनल डायबिटीज सेंटर की टीसीएन अमसुम डायबिटीज एडुकेटर्स अलिन स्मोक्स फोंदोखी अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन अमसुम अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मार्टिन्स आयरन हाइकी कनागुंबा मियोय अमा ब्लड ग्लूकोज वांगले हेक खांगलकपगा अथुबा मतमदा हिदाक चादुना ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल तोनबो होनागदबने मदुना हार्मोन की खल कायरक्तुना इंसुलिन रेजिस्टेंस ओहेलकदबदगी कनमंगमे डायबिटीज नारे खांगलकपा मिकुप्ता हक्सांगी अरुंबा हंथानबा तारबदी हार्मोन की खल कायहंदबगा लोइनना इंसुलिन सेंसिटिविटी फगतहलई अमसुम इदी याव शुगर की चांग हंथरई ख्वाइदगी फब पांबैदी पुंसी महिंग सेमदोकपगा लोइनना चाबा थकपगी मवोंग होंदोकपा अमसुम हक्सांग साजिल तौबनी हक्सांगी अरुंबा हंथहनबा मतमदा ब्लड शुगर लेवल सु मथनता हंथजखी मतम सांगना टाइप 2 डायबिटीज नारबा मियोइसिंगददी हक्सांग साजिल तौबखकना कानबा फंगदे अयामा मतमना हक्सांग लेंग ओटपगी थबक तौबगा लोइनना हिदाक लंथक चाबगी तंगाई फदबसु लै नोमगी मनुंगदा करम मतमदा हक्सांग साजिल तौगदगी हाइबदु थोइदोकना मरु ओइदि हेना मरु ओइरिबदि अककनबा मतम थमदना अयामा मतमदा हक्सांग लेंग ओटपगी थबक तौबदुनि मदुना इंसुलिन की मथौ हेंगत हंदुना ब्लड शुगर कंट्रोल तौबदा मतेंग पांगे मरम मदुना अयु हेक यहौरकपगा मिनिट 10 रोम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तौगदबनि थबक चटपदा लापना गरी खामलगा मते खरा खोंग सकदबनि तुमलमदाइदा का हेना ससिनबगी महुत अफब मखलगी सिंजाक चांग हंथना सागदबनि का हेना वहनबमक नत्रबसु अयामा मतमदा हक्सांग लेंग ओटपगी थबक तौब मथौ ताय हैबा ngasiगी लौक्सिंगी पुकै चाबा थकपा सांगसाना अमदी मतम नाइबना हक्सेल पीरिब कानबा हैबिसकी मतंगना मैमना थमजरे दुगा आर्टिकल असि अमुका हना रिलायबल सोर्स युमफम ओइरगा फोंगनी अदुबु मसिना मेडिकल प्रोफेशनल सिंगे पाउक्ता की मुहक सिन्ननबा होनबदी नते हैबिसु मैमना थमजरमगे अदु मैम सिगी हेल्थ टिप्स मैम थमनाव नायना परिंग नायना मैम थमदुना लाक्सखिगे मतुंग दावदसु दुगा मैम सि वीडियोस की मरक थना थना दुम खोइना सिजनबा याबदुम युम अमदा थमबदा मरु ओइना कानबा पोसक्सिंग खनबा पोसैसिंगसु मैमदा अदुम पुदुना लाक्सखिगे हाइना सिनेल सिगी मेकेदिगिसु मैमना थमजरी दुगा मैम हजु कोइनादी मतंग से लुसिनजरगे एंड थैंक यू